Ka St. Joseph Church, Mawkhar Parish Lingbaka Program Cultural and Sports Committee, kum kadak ka jing rakhi ka jing dap nyop san snem ka parish, kala pelong ka Jubilee Marathon ajar arpun rio, hak steps ngi sa jan, habala yo ka jing Shim Bynta Shitrhem ki Riewngeit, wat hakerta ka bala rang ba bha, lam de pen ngau ne ken wat ka jing Khriat bat peja jong ka telang hak por men step. Ya ka marathon la sedang ka por rio bejemin step bala ka we ka lama do kongsan u MLA ka 17th North Shillong constituency kuba Adelbert Nongrum hakaching don lang u chairman ka KHDC uba strong plug Harjana ka deputy commissioner East Khasi Hills district kong ar kurba u president ka Meghalaya Olympic Association uba John F Kharshi u parish priest Reverend Father Leo Yaubor but assistant parish priest Reverend Father Bensar Kharsati ki doctor balapan krea banai jing sumar bat kiwe lasdang ka marathon da kajing duai bat keren pediang na Reverend Father Leo Yaubor baladon kajing batai ya ki standard of operation SOP lasami ki medals shaki nong job haki kerdan baper padi ki sernot ishementa do kongsan bat kiwe pat kerio pau khmat ka parish pediang subha ya chief guest jongi iba Adelbert MLA jong kanika constituency jongi pediang subha ya iba John Kharshi iba day president jong ka Olympic Association jong ka Meghalaya pediang subha ya Imam DC payadon lang hangni angka ya kirang pa snong yo kat payadon ay hangni reng sobha ya phi baro iba layawan ay men simlang iba bayami na ying lasam banuan Shim Bynta hagni kamarathon pa padukun pan mensim pokoi amen sejarno sedam yami kublai kupa kublai ukun kublai umensim pokoi ubla kerku kerdo yangi hakipun sertap hakijing ya dan ti kejongi hakijing im isongu ime nagam tagan kepor kaba mila sandur melamam pat khamta me nagam ta baro kini in participants kiban Shim Bynta agni kejongi amare marathon kerku yangi in light na gano no gijing jia yaki light na gano no gijing jia ke pom sngau tunat andai ai pangin yang mere dagat ta gijing kemen bat pangin wan la bat pendap akan digijing temu ke pahaga jungti ban poisha biang sia kami ka jaka nakawaki sedang klem kenu gijing pentut klem kenu gijing penuit pha yaki angel ki jongme kin ker kinda kinri kin sumar ya baro itu di Shim Bynta Jong Parish Mawkhar Parish pada ramba pada Riewngeit pada assistant parish priest pada Bensar Kharsati Hapdeng di mana DC pada langkah presiden Jong Meghalaya Olympic Association mat khamtam Hapdeng jong participant Shim Bynta ini ka step hari ini marathon Shim Bynta ya ka burung khamtam ke namta jong play ngai kublay ni ka por i MDC Pasrom pila Harjana berang rikat ka por wat ngan Shim ni ka Bynta kumkongsan pan flag off yang ni ka marathon ani ka step jong ni ka klimat Hapdeng kublay kuma kublay pun baru kublay mensi mokoi dengan flag off. We are live all the way. Second, Lambert Marbanyang.
third ide under Marwan 30.25 minutes. Congratulations, you top 3 winners. Ira longi player Bawan Nadu Basau do shipai Second, Riewngeit. But third, Ferdinand Malkinry 35.12 minutes. Needing top 3 winners akan category but idam ini kibai spot dan quality 41.32 minutes. Mawkhar Parish. But third, ide Theodora Marwan 41.57 minutes. Mawkhar Parish, you're a winner. Second position, Gloria Malnia. Third position, Diana Walang. Ini di top 3 winners have a category.